Bhuti kunjani? Shaphu kunjani? Sikhona. Cha wethu ukhuluma noNcengwa la. Lo washuzi lo. Anqala nomnyeni. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha wethu angithi ulokhuzane lo unqala lobe engatholakala vele efonini lapha na ewezile inetwork yakho niyabheda. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto njengoba sesizoya ku-trial ke mhla ka-14 buye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngi-available ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele mina mfowethu bengifisa ungisiza njengasekuqaleni ngoba mina esikhathini ekuqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthume kule ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu ngoba uyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu unhlizweni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela umnyezi story ukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyifaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidile futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wona uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona bese niyahlonzelana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbali incalane mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuyalapha yabo mina i-feedback angisayithola sengizwa ngaye uyabona lento mfowethu so ngeke ngibuze mfowethu ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi asithumele umuntu esemthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngisho nakuba phela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni mfowethu umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli icala khulu mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esemthembayo batho omnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza lapha kanje yabona yathi no ijwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu obesebenzana leso sikhathi azi batho omnyeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakuwo yabona so mfowethu into enzeka lapha mangikhumbula kahle naya wangibriefa umyeza nase ngiya kule nto ngijwayele mina kusukela kudala so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje siswana nje kakhulu namanje sisezwana so wangixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kule nto futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base beyaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kule nto into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe sengiyihlukanisa ngokwenu yabo then ekhuluma ngathi ngo-300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi I know nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayefakwe kubona uyena umpofana ngoba belanga athola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu oyizoba nama-resources amaningi uye lo baba loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then ke
la ngathola late yathatha usu imali waphela impofana esizejele manje into engididayo ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma ukhona umpofana emeeting ngisela ejele ukhona umpofana kukhona u-MM lo wamasipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibekezele kakhulu ningithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza ukuthi nemali unomuntu othe uzoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofola andibail application yenza ibail mayivala ibail lo mali sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail mhlawumbe izothatha noma 150 yabo lena imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali singanikezwa yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi no kulungile makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwa yes mfowethu yabona lutho kwagcina ngangena ngalutho so sabe sayihlanganela nenye indala endoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanjena kanje yabo ngangabe ngisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kumpofana uyamsila imali nale umyeza yasho ukuthi hayibo engathi izinto ijikile manje lama resources asaye kumpofana lutho umpofana akasafuni ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi izizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo nale ndoda akekho umunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo ngoba mina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiyakuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ngabikho umunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le manje mfowethu izinto ihamba nesinxele lo mfowethu vele ngakutshela Mr. Kangena yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yabo nto engakutshela lokho yes lo mfowethu unenhliziyo la mfowethu la mfowethu ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikezwe imali no mazi kahle nami leli cala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho manje uMM ngamzamaza wamthola efoni nangisamthola engcingweni uyabona la lento sobahlungu bafowethu gcineni ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka14 ngifika ngitshela mina abafana abangakithi omnyeza noNcalana ukuthi madoda leli icala sengikhathelelwe mina ngicelaza umqondo ngeke ngize ngishaya strong phela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli abafazi babo once batshelwa yimina abafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako manje nakho ngoba mfowethu uyakwazi ukusondela kule ndoda le ndoda inomqondo iyacabanga mfowethu awukhulume naye ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi waphele umpofana esesejele imali ovela sakhe wena futhi umpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo esesithume kuyona lebi phezulu kamasipala beyidistrict iyayitshela ethina endlebeni babengamphekisi ngani phambi kwethu futhi ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemarisburg kodwa ngizoke ngizama ukuthi-ke ngimkhulumise ngibone ukuthi khona ngilangakwazi futhi nalezi zinto ze-corona-ke lezi savalelekile so kodwa uma kuvulwa ngizoke ngizama ukuthi-ke ngiyembona noma ngimthinte sihlangane somewhere-ke sizame ukuxoxa lesibone ukuthi yini enye engaqhamuki ngoba ngempela uma ukuthi khona naye la ithinteka khona nami mase ngijika umqondo yabo ngalimala yongalimala phela
phela le meeting esayibambana naye phela sithi uzosinika imali akaze asitshele nje indaba athinteke ecaleni thina umpofana efika kuthina sitething namadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uya kulokhuza yabo into lo so manje nafotshi lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu mfowethu uMM mfowethu wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwanga manje ngeke bese siqala ukukhuluka ngako imindeni ethi ihlupheke mfowethu makodwa kamnyezo usahamba ohlala ngisho mfowethu elokishini ihlungayo into yakhona uyabo mina ke nje futhi kade ngahuzuka mfowethu mina kade ngahuzuka into abayenzayo laba bangithubela namaphoyisa amanye ama-ops azongishekha umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini yezwe into leyo yebo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yabo so kanje mfethu lento le mfethu angifuna ukukhohlisa inkinga phathi ngizobonana lesitho zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilendo ukuthi uma uyithola ke ngikhulumisa ubungakuyikhulumisa futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo uthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi uculisa wonke umkhumbi naye mina ngongongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethi uzosinika yona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu yabona abafowethu befuna beqele noma yini uyangizwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icala kuleso akudayisa nakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo le mali vele engasuki ubone imali elande egule kumuntu okuthi uyaxhasa yabo besinike le mali esifuna ukuze uma kwenzeka sigwethe sikwazi ukwenza deduction of sentence noma siaphile icala ngoma sike sabhoja vele ngebe sisikhokhela bameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo mina uyabo hayi no lungile mfowethu ayengizama ukumkhulumisa mangisheshe ngimthola kumakuphela lo 21 days asinikwe wona okay mfowethu ukuthi ngizobe sizosithenda kodwa ngemina mfowethu angifanele umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama-ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu nginetworkile la esizweni ayifuna ngayithola number yakhe ngamfonela ambhala imessage ngicela angifone